Kolçalar olsun, Kırgız Respublikası'nın geçingen artisti Aybek Saralayev. Bana gördüğünüz gibi Aybek Saralayev fırladı, Saralayev gününü çıktı. Bir kolçalar olsun. Anda mesela Jaşnakay master klass'tan keyin Gumanitarдык bilim berүү fakülteti. Var mı? İşte okuda şaka yapıyor. Koordinatlarısında Kırgız halkın tosolunuzlar, ürkülüğün kolçalarından kettik ana. Kalas, arbalidin kalas, gelin ayrılıp süt çık, yer yarılıp, çöp çık, canı cıl yaşlığın baştay versin, kalas, arbalidin kalas. Ketpey turali. Çoğuğalı. Korames bağ olsa miting qilib yurganga da yaxshi kerak. Qalıslar tavu. 10. Qo'yma yig'inga chiqma. 10. Aybek aka. 9. 10. Bir to'g'riz qolgan. Aybek aka, живой ырдашпады ва? Живой ырдашты. Айтып берейин мен. Мына ушунча баардыгы чыгып алып 3 эле куплет ырдап коюшту. Эми узартып коюшса жакшы болмок экен. Анан агайлар бул жакта жигиттер, кыздар мындай шаңдыраак чыкты да, мындай күлүп жайнап. Агайлар болсо мындай араң эле мындай азыраак акча төлөп койгон кишидей чыгышты да, буларчы. Колдорду нарушник салып койгондой турат тиги жигиттерди көрдүңбү? Буйругалы. Кайра кайталасак беркинин баары кайталайбыз дейт да анан кийин. Başı yer sizlerden айтқаныңыздар біз үшін закон. Чоң рахмат, орын алып алыңыздар. Чоң рахмат.
кийинки конкурсантыбыз көркөм маданият жана билим берүү факультети. Ариэль Токмергенов. Ой таба фестивалда. Жарташқа барып қонған жоқ, жарқынды жазар тең құрбым, ой тоба жана жайылып бірге де болған жоқ. Кырташқа барып қонған жоқ, Кырташ менен тең құрбым, ой тоба жана қыш тоғыз бірге де болған жоқ. To'xtatib, endi deyil ekan. Svet berib qo'ysa, Qalsaqovning bahasini ko'rib ol. Tak, 10. Çoğalak. Негизи манаңыздар кандай? Жакшыбы? Азыр жакшы эле болбой көрсүнчү. Бир дүрбөтө кол чабыңыздар чыгара жалпыңыздар. Азыркы конкурсатка баарыңар кол чапканга милдеттүүсүңөр. Кана кол чабуулар менен дүркүрөгөн. Анткени кимылдайт дебейсиңерби? Ректоратордор. Мамлекеттик башкаруу илимдеринин доктору Иманбердиев Тосалы Чойбекович. Айжарык. Ректороттор Айжарык. Алакалдын күн ортосу Айжарык. Агаралып бирге жүздүк айланып. Kanımday sanış bir gittin, sonuç bir gittin. Oldu kimidin ortası kaytalı. Uçak kadın mendillere yükladın, mayı yükladın. Kendi kadın uçakında
Yıldız'a okşadın, okşadın ey okşadın. Giden kızı Konголundan beklesin, beklesin ay beklesin. İstiyorsa yüreğini bozmadın, bozmadın ey bozmadın. Uçak kadın gelir yatar üstadın, üstadın, vay üstadın. Seni kadın uçağında şıkmadın, şıkmadın, ay şıkmadın. Sırtılırıp çocuğlasın gelsin, gelsin, vay gelsin. Yataklarda çocuğunu şıkmadın, şıkmadın, ay şıkmadın. La 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 Mana rektora Жаһандағы қызыл гүлді жыптадым. Ағайдан сау Келіңіз ағай, қандай екен? Сахнада жүрген қандай екен? Илім менен сахнаның айырмасы қандай екен? Ишен Арабаев атындағы Кыргыз мемлекеттік университеті илимдин ордасы, илимдин ордасы, маданияттын ордасы. Ошондо илимден кемчилик болсо, биз илимден издейбиз. Илимден кемчилик болсо, маданияттан издейбиз. Жалпы uyuşturucuda kemçilik olsa biz muzikadan izleyiz. Barakende ағай, barakende. Мына даңыз туғалы бірінші 20 деген бал жоқ та жүрген. Қалыстар тобы. 10. Geçelesizler çok istemez. Sizlerдің Наурыз майрамыңыздармен жалпы коллективте, жетекчиликте, мемлекеттик университеттин студенттерин Наурыз майрамымен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн менен күн теңелген күнү бизге дайым биздин университеттин алдында жарык болсун, күн болсун. Geçelesizler. Kalışlar тобунан да сіздерге кичине каалоо тилек айтчылары бар. Беріңіз. Сонун албастында берип. Құшақтатпай қойды. Дух жеткен жоқ қой деймін, дух. Бұл кемчиликти сиздин айтуыңыз боюнча маданият менен жеңиңиз. Маданият менен құшақтайды. Эми суранып атышат, мен да ойлоп атам ушунча ырдаган кишини итальянский ырлардан Соле Миодон бир аякты эки сабын чоюп коюңузчу.
Barakatli. Şarafat ağay. Geçiniz ağay. Konkursant ağay. Ağay. Dostlar ağay geliniz. Geliniz. İtagil ayıcarı kartқа барсаңыз. Абдулас Малдыбаев атындағы опера жана балет театрында сизге бир место вакант бар, келиңиз. Şarafat. Düğünелік Килдер гимназиясы. Азыр окшойсуң арай. Гүлдойжан ыры менен Хадижа Казиевна баштаган. Кол чап тосоңуздар. Baraketli mına 80-70 жылда ушун айтат, бир кол чаап коюңуздар. Алыстар тобуна кезекти беребиз. Тогуз. Ondan belgili. Тогуз, 10. Айчиро кече кандай отурасыз? Кандай болуп атат? Bir kişinin familiyasını yazdım, Horul'dadır. Birinciden, ikinciden biz karı kuzum koşuyoruz. İlgili Kızılcahamam için Pavlik Morozov bilen Kışacaklı'da ömründeyim. Bu sonucun kalsıklı takip çıkıp deyin oynamanı acık beğendim. Çok uzakta bile hor деп айттык. Хадижа Казиевна баштаган
top demedim ben. Çağraqmat, kavlalamız har versində qavlalış gerek, qol çağlar bolsun. Kelingizler keyingi konkursumuzun qatnashuvchisi Manastanu. Mana belgili demokrat agayыбыз Topçubek agabыз oturat, bir qol çağlar bolsun. Agabızdan rahmat bildirelim. Manastanu fatihide Shirin Turusbekova, Majrum Tal tasavvurlar. Çarşıdan çakıp gelgen Rengini açayım Macırım tal çaşele İstat avday çaşele Suyun oru çaşılarla Ruhan serer gülümü Tağdır boş boy turan canan Karttara suyunu Karttırar bu çübeti Kartarları bozulmay Ha biz nege ayrılmıştık Balki tardır uşunday Göğsünün atı canım Çaşkarısı toptoşum Mahabatın uğruna Kartaraka okşoşum Kartaraktın butağına Kar bürütüldün kepti Biz tanışkan o günden Kayra baştan eleste Çarşıdan çakıp gelgen Siren gülü açele Macrum tal çaşele Pisat avday çaşele Macrum tal çaşele Pisat avday çaşele Pisat avday çaşele Qol çağlar bolsun. Jana Jazbitova. Majrum Tal çaşılı, sen bekleyi çaşılı. Svet verip koysanızlar. Kalıslar topu. Bugün sizlerde 10. Sonrasında alıyoruz. Çarçağa joqsizlar bu. Qana bir ish qilib, qiyqirib, bir qol chap qo'yalib, jambos barchalar va Chiqish ta'lim jana eloraliq muomalalar fakulteti. Jirechi Ismoilov Suyu bola tasavvur.
artık koynum dolu kucağına Gülür tatlı deyip düzüm Parmakta kırmızı topunlarına Tezgeci sarılan senin canın Sarartık kancırıp yuva çarladın Kültürün büyük bitti gülgün canım Tutmadın sen cıttalın tutmadın sen cıttalın Sivil balım Tezgeci sarılan senin canın Sarartık kancırıp yuva çarladın Kültürün büyük bitti gülgün canım Tutmadın sen cıttalın tutmadın sen cıttalın Sivil balım Kol çalılar olsun. Söğüt verip koysanızlar. Kalıslar tavuğu. 10 9 Evet Bayke. Evet Bayke. 10 Kol çalılar olsun. Bizler evet jalpыбыз сурадык. Элибиздин булбул үттүү эжекебиз бийик көтөрөлү. Оң колдорду бийик көтөрөлү. Жыйынтык жакшы чыксын, оң тарабына чечилсин дегендер сол колду бийик көтөрөлү. Оң колду чүрбөй туруп сол колду бийик көтөрөлү. Кана береми? Колум ылдый түшкөн сайын бирден чыгып турабыз, э? Жок, ылдый түшкөндө бир эле жолу чак дейбиз, э? Мына кеттик. Жыйынтык чыкканча кайрадан сиздердин алдыңыздарга Баястан деген жигитти чакырып коелу. Жагында кеттик. Ассалаумалейкум. Жерден берем дегенде аппаратураны үзүп жиберди. Токтотурун деп айтты. Кол чагып коюңуздар, эжекемиздин Баястанга бир кол чагып коюңуздар, кол чагып коелу. Албетте техникада болот, ар кандай нерсе келебиз. Жана кыргыз элимдин жаңы жыл майрам менен анан биз бүгүн попури менен чыкканбыз. Ошол бир эфирдин бир куплетин окуп берейин. Кошулабыз. Бул элдеги албетте азыркы күндө көп оңго салып эстрада менен чыкпай жүрөт. Булар билгендеринен алып келаткан. Кыздын наркы дегендер. Bir ordundan cılbagan Mağabatan Jürek sızdan kıylanan Sağda da yok Mında iş Ciydücü Kız öz canın arınalı Bu жаштар жакшы билесиздер. Ортомун биздин муундар жакшы билет. Анда
Естей жүр. Егер тұрымыз айтып қойсам кешіріп қойыңыздар. Бәрі жалған тұра, тұрмышта да Barakelde qolchamiz atpayala. Bilingizlar, jiyinlikni kutib o'tamiz, yuraklar duk. Sizlarning qolchamizlar bilan Qalistar to'g'ini төрағасы Qirg'iz Respublikasining emgak singirgan artisti, belgili opera ijrochisi Aybek Saralayev qolchamiz to'g'ri. Men bir söz aytib qo'ygim kelib o'tadi da negizi. Jюридің қатарында негізі Қалыстар тобының мындай мүшесі де болған жақсы екен. Топчу ағай. Сіз енді профессионал адамсыз. Шығармашылықта дағы, искусствода дағы, саясатта дағы төраға болып, Қалыстардың мүшесі болып келді ансанда сіз бышып қалған адамсыз. Аябай қиын екен бұл жақтан. Тергетіп, өзім аран келіп азыр ырдап берейін деп отырмыз дерген. Ансанда келгенде бұл жерде менің атымдан залда отырған біздің айымдарға арнап, дағы да осы айымдар істер үшін жақсы шығарма Селкиге жооп деген шығарманы тартуға қойған. Çaktırmasan süydüzdü, gençlerin kızmadım.
sağ olunuzlar, aman olunuzlar. Hazır bizde günlük durumuzlar gelebes hazır. Çağrapat. Kol çağız atıp koyalı, ayıbet sırala yapamayız. Jana şundayla sizlerden дүрбөгөн kol çağıngızlar bilen бүгүnkү sizlerge жакшы маанай тартуулаган жалпы конкурстун катышуучуларын чакырып алалы. Келип кетсеңиздер. Келиңиздер, жалпыңыздар. Кол чабуулар менен келип кетсеңиздер, жалпыңыздар. Gelin başı. Gelin sanma gelen sizler için gelin yanaşınızlar. Эми сиздердин кол чабууңуздар менен Каракылды как жарган калыстар тобун кол чабуулардын коштоосу алдында чакырып алалы. Жыйынтыкты бирге тыңдайлы. Келиңиздер кара. Кол чабуулар менен калыстар тобу жалпы курамыңыздар менен келип бериңиздер. Ümittүү көздөр бүтеле берет. Не болду келди? Меники бирөө тогуз болуп калды эле деген көздөр. Ана жалпы сиздердин оюңуздар жагандай болду. Бүгүнкү күн жактыбы? Жакты дегендер бир кол чаап коюңуздарчы кана. Албетте жалпысын азыр эң негизги таразалоочу сиздер жана ушундай эле калыстар тобун күтүп аткан убагыбыз. Кол чаап дос болалы анда калыстар тобу. Жүрөк токтоп калды болду. Билеп турам анда. Жакшы музыка ғой, билеп туралы, билеп бүтөлү гана. Өтө башкача болот гана. Азыр музыканы алмаштырчы, жакшы музыка ғой. Кыргыздын ретро музыкаларына койчу, билеп туралы. Бөлүштүр алмай Азыр. Ай, баракет гана.
Анда бүтүп атабыз. Бийлеп бүтүп атабыз. Кара сөз сиздерде. Төрага, Калыстар тобунун төрагасына микрофон узаталы, кол чабуулар менен кеттик. Чоң рахмат. Келиңиздер эми кымбаттуу бүгүнкү жакшынакай майрамдын десек жаңылышпайбыз. Чоң майрамдын күбөлөрү, коноктор, аксакал аталар, апалар, кымбаттуу студенттер, мугалим эжеке агайлар, баардыгыңыздардын келип келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бир аз мүчүлүштүктөр болуп, бул Калыстар тобу болгондо кыйын экен, Калыстар тобунун төрагасы болгон андан бешпетери кыйын экен. Андан көрчө өзүм опера балетинде эле роль аткарып жүрө бергеним жакшы экен деп атам чынчылыгы. Ансарында эми баардыгыңыздарды колдон келишинче кеңешип кескен барма оорубайт кылып, баарыбыз кеңешип, талашып, тартышып, отуруп бир жыйынтыкка келдик. Ушул жерге келген биз эми чын-чынына келгенде мына Үмүт Тилегенова эжекебиз экөөбүз баягы профессионал көз караш менен карап, биз өзүбүздүн кесибибиздин майын аз да болсо чыгарсак, бул сиздер Арабаев атындагы университет, сиздер өзүңүздөрдүн кесибиңиздердин майын чыгарасыздар. Бирок ошол кесиптен дагы тышкары чыгып, рамкадан чыгып, жалаң эле илим билимди изилдей бербей, ушуреки маданиятка да салымыңарды кошуп, искусствонун да даамын татып, биздин да казан аякка ичине баягы тузун көргөнгө аракет кылганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз, кымбаттуу бүгүнкү катышуучулар. Баардыгыңыздар абдан сонун даярданып келипсиздер. Эми күлүктүн күлүгү чыгат дейт, балбандын балбаны жеңет дейт. Ансыңарындай бул жерде баардыгыбыз карадык. Себеп дегенде бул маданияттын, бул сахнанын өзүнчө бир этикасы бар да. Ансарында ошол сахнага чыкканда дагы кийимдерине карадык, формаларына карадык, баскан турган актерский мастерство деп коет. Баягы микрофонду алып жүрүү өзүнчө бир маданияты бар. Кайсыл маалда дегендейчи, кайсыл маалда көтөрүп оозгап келип ырдайбыз, кайсыл маалда проигрыш деген бар, ошол маалда ырдый чүрөк. Кээ бирөөнүкү үнү кетип атса, бияктан чыгып калып атат дегендейчи. Ошонун баардыгын карадык, жаман көрбөңүздөр. Кыскасы кыл чайнаш болду бул жердечи, аябай. Анан кийин ошол эки жыйынтыкты бир азыр чыгарып, сиздердин алдыңыздарда турабыз. Кичине чыгып калсак кечирип сурайбыз. Азыр эми эжекелерге бул жактагы аксакалдарга бир оз кептерин, жакшы тилектерин айтабы, кандайдыр өзүнүн көз караштарын айтабы, бирден микрофон берелик, келиңиздер. Мындайда кийинкиге ушул бир сабак болсо керек. Ошол жобону туура иштеп чыгышыбыз керек. Кээ бирде жалгыз адам ырдап атты, кээ бирде коллектив чыкты. Хор, мындайда коллективди уюштуруш өтө кыйын нерсе. Анан кээ бирде жаш кыздар чыгып атты, студенттер чыгып атты, 65 жаштагы адамдар чыгып атты. Жаш үн менен жыл өткөн сайын үн эле карыйт. Бирок ошого карабай чыккандарына биз абдан ыраазы болдук. Азыр жыйынтыгын айтабыз. Мен ойлойм сиздерге жагат. Азыр Экмек Токболовна туура айтып кетти, ушул жобону туура иштеп чыгышыбыз керек. Себеп дегенде фонограмма менен ырдабай эле, чындап эле мындай жандуу үн менен аракет кылыш керек болуп атат да. Анан жанагындай бул чоң майрам болуп аткандан кийин жалгыз ырдап чыкпай, ошо коллективден хотя бы 10 кишиден ырдап чыкса деп ойлойм да. Музыка 80-80 жылдарда музыкалар болчу. Ошон үчүн мына ошого да биз өтө чоң көңүл бөлдүк. Анан Эми бул жерде мындай да, баардыгы тең таланттуу, чын-чынына келгенде чоң сахнада ырдап жүрбөгөн адамдар, бул кишилер илимди, билимди каскан адамдарсыздар баарыңыздар. Катышкан адамдар, конкурсанттын баардыгы тең ошондой. Бирок ошол экиге карабай, мына баарыңыздар жетекчилигиңиздерге, ушул университеттин баардык студенттерге, мугалимге баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ушундай көп эле университеттер мындай өткөзө бербейт. Мынакей өзүңүздөр майрамга карата ушул адамдын өзүңүздөрдүн ишиңиздерге болгон андан да тышкары маанайыңыздарды көтөрүп,
жакшынакай бир жөрөлгө кылдыңыздар. Ансандай майрамыңыздар кут болсун. Азыр четинен айтып баштайлык. Бар болуңуздар, сиздерге ийгилик. Эми бул жакта менин тилим келбеген тамгалар бар экен. Эжеке, эң негизинен 3-орундан баштайлы дедик, кымбаттуу коноктор. Талашып тартып отуруп ушул нерсеге келдик. Баарыбыздар теңкте тыныч отуруп карабызда сүрдөп атабыз сиздерден биз. Чоң сахнада мынча сүрдөчүбүз элек. Ол жараттар отуруп. 3-орун гуманитардык билим берүү факультети. Так, кимибиз тапшырабыз? 3-орун Чынар менен 4000 сом. Дагы 3-орун Көркөм маданият жана билим берүү факультети. 4000 сом. Тарие деген. Бул жигитте Тарие Тоқберген асылына. дүркүрөгөн кол чабуулар. Андан кийин 2-орунга кирелик, ректорат деп жана могу албарчы жигит айтты азыр мен айтып коеюн. Иманбердиев Досалы агабызга ректорат. Кол чабуулар болсун. 2-орун. 5000 сом. Дүркүрөгөн кол чабуулар. Дагы 2-орун тарых жана социалдык укуктар. Дүркүрөгөн кол чабуулар. Ой, батороктор. Бага күндүн баары. Жанагы 5000 сом. 5000 сом акчалай төлөп. Эжеке күнүңүздү алыңыз, күнүңүздү артка карап. Күн бергендер жана ишенген эмес окшойсуңар, Алла Пугачевадан мынча күлө алганбыз, билесиздерби? Эжеке чалды. 1-орунду айтабыз. 2-орун 2 адамды айттык да уже, Айта элексиңиз. Да өзүң ошол. 1-орун биология, химия факультети. Чоры. Өтөс. 6000 сом. Konçalar bolsun. Allah'ın kıyınız kutlu olsun. Eме туура көрсөңүздөр. Гран-прини жана сертификаттарды тапшыруу үчүн Ишиналарбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Абдрахманов Төлөбек Абыловичти чакырып коюңуздар. Гран-прини тааныштырабыз. Манастану институту. Ширин Тулусбекова. Kaldan başka büyük katışçılarga 2000 somdon. География жана экология, туризм факультети жигердүү катышканы үчүн сыйланат. Агайдын жанына келип алсак, жайгача. Чыгыштагы жана эл аралык байланыштар факультети жигердүү катышканы үчүн сыйланат.
Педагогика факультети құттықтаймыз. Ерназар дайым шашып жүріп конкурскадағы бүгін еле жаңы башталарда келіп қалды. Ай, тілекке қаршы. Әлеме кейінге шығыш тілдер гимназиясы тақтап айтқанда, түйінелік тілдер гимназиясы аттан жігерді барлығыңызға СССР-де еске салған гимназияға қол шабылыр. Ректорлар сынағындағы мықты жетішкендігі үшін Ишен Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінің алдындағы колледж сыйламақшы. Қол шабуларды үлгіріңіз. Ректорлар сынағына мықты ыр таңдап қатысқандығы үшін Магрифа Рахимовна атындағы квалификацияны жоғарылату жана кадрларды қайра даярдоо институты сыйламақшы. Мына башталған іштімдағы бүтөөрү бар сыңары ағайыбызға сөз кезегін береді. Келіңіз жиынтықта беріп қойыңыз. Анда урматтуу студенттер, урматтуу кесиптештер, агайлар, өзелер, бардыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Ушу келип биздин таланттарды колдоп, кол чаап сүрөп бергениңер үчүн. Анан албетте биз дагы карап отуруп, жана биздин жюрилер айткандай кээ бир осолдуктар болду. Бул жерге Кыргыз мамлекеттик драмалык театрдын чоң сахнасына чыгыштын өзү эле бир чоң нерсе деп ойлойм. Анан албетте сүрдөнгөндөр болду, ар кандай бир олдуксондуктар кетти. Эмкиде мындан жакшы, мындан жогорку деңгээлдеги белдештер болот деп ойлойм. Бүгүнкү ошого карабастан бүгүнкү катышуучулардын баарына чоң ыраазычылык билдирем. Биздин чоң коллективге, жамаатка жакшы бир саат, 2 сааттай болду го дейм, ошол руханий эс алууга чоң салымыңарды коштулар. Андан чоң ыраазычылыкты мен ушул биздин калыстар тобуна билдирем. Биздин университетти колдоп келген профессионал өнөр кесиптерине чоң ыраазычылык билдирем. Мындан арада ишиңерге ийгилик, ушундай калыстыктан жанбай, акыйкаттыктан танбай, баарына карабай туруп, албетте өзүңөр айткандай тандаш кыйын болду. Биринен бири өтүп, кемчилик жагынан дагы биринен бири өтүп, мыкты жагынан да биринен бири өтүп. Анан мен ойлойм, мына жамаат капа болгон болуш керек, туура чечим кабыл алып, туура чечип бергенге чоң рахмат. Дагы жолу кийинки сыноолордо көрүшкөнгө чейин рахмат баарыңызга. Ал эми бүгүнкү байрамдык шаң тартуулуган конкурсанттарга бир кол чабуулары. Жашасын маданият, жашасын билим бар болуңуздар. Байрамыңыздар менен.